Geli meyvanın hevalin heja خیراتنه و تماشا belge filma yeke nihat Gültekin kir ama beşek jixabatên 15-20 sala ya kek nihat li ser geliyê Zîlan Komkujî şahidên Komkujî û malbatê wan ku hêj jîxabata wî berdewam e. Hüzanın hafızaya bira milli da bu yerin ve dıltazin yanci serkeftinin vi milleti ciheki gelek mühim digre babet ama bu yereki gelek dıltazin ki parçayek jenosida domdar ya satsalaya devleta Türk ya gul geliye Zîlan pêkhatiye û berdewamiya wî da jî ji bo ku ev bûyer di hafızeya Kurda da bê ji bîrkirin gelek hewlên nedîtî dane û xelkê wî deverê heta sala 1905 ji deverê dûr kirine. Sürgün kirine, koçber kirine, tirsandine, li gelî nehiştine gu xelk li ser erdê xwe cihê walê xwe de bijîn û ew kiriye dûr kirine û xelkê jî wisa tirsandine gu ev bûyer tenê çend rojnameyên Tirkan de ew jî ji bo tehdîtkirin û tirsandina Kurda anîne ziman wekî gu karekî serkeftî yan jî bi rûmet kiribin me geliyê Zîlanê xilas kir, me vala kir, me nizanim hinde kuştin, hinde koçber kirin. Tiştên wiha bûye wek nûçe yan jî ew katine kirin. Dervê wî ji bo bûyer bê bîrkirin çi ji destê wan hatiye kirine. Hatta sala 1905 başî destûr dane ku gundî vegerin ser mal û milkê xwe. Ev babeta vî belge filmê Muhyiddin Akmaz kurê şehadekê ku ji qetlîamê xilas bûye. Ew û bavê xwe diçin ev devera bûjêra dibêjin adaxeybê li wê hestiyên kuştiya dibînin. Bavê Muhyiddin bi ewka xwe, bi gêreta xwe û wijdana xwe dixwaze hestiyên şehîdan komî serhev bike bê parastin di binê bê heywanan da ney qirêj kirin. Eva karekî ew wijdanî dike. Muhyiddin di wî 10-15 saliyê wî gavê sozek dide xwe. Dibe ez mezin bim, şek perêm jî hebe ez ê dorê vî cihê qetlîamê biparêzim. Bi imkanê xwe. Muhyiddin kesekî polîtîk, siyasî, têkilî bi rêxistinekê yan grûbekê re ya nîne. Yani kesekî Kurdekî sadê, dilsozê wekî Kurdekî bîr dike. û piştê demê ticaretê dike, biçeke rewşa baş dike, pere peyda dike. Diçe bi çend zehmetiyan, belkî di belge filmê de baş naxwî, dê kitêbê de henin hûrgiliyê vî meselê. Çend zehmetiya dorê cihê qetlîamê, şûna qetlîamê dîwarekî kêşe û bi dilekî rehet wergere mala xwe piştê salonî 2 sala we bizanim dewlet tehammûla wî dîwarê nake. Yani ji bo ku wek hafıze zindî bimîne de zihna bîra Kurda da tehammûla xwe nake, bêtehammûlî nîşan dide û ji wanê esker û kepçe û dozer çi dibêjin wan aparatên xirakirinê buxara diben û şevekê de vî
دیوارên سوورا و دورê cihê qetliyamê hatiye drustkirin wekî ku çawa ku 80 sal beriya wî nehwêt sal beriya wî ew kê qetlîam kirine xelkê kuştine bi wî têgihiştinê van dîwara xira kirine ji bo ku ev bûyer di bîra Kurda da di hafizaya Kurda da bê wenda kirin mixabin di nav me Kurda da li ser bûyerên wiha kar û xebatên bihêzkirin zindîhiştina hafizeyê kêm in ji ber wî ez qîmet didime xebatê Nihat Gültekin. Nihat Gültekin hevaleke me ji bazı de ye. Nêzîkî ji 15 salî bûrî borke Nihat li ser van kar dike. Yani şûnê bûyeran, kesên qetil kirî, gundên berketî, belgeyên derdûr û dereng jî mabe, Nihat gorîne piçek genc e. Dereng jî mabe dest pê dike bi şahidên komkujî ra. Ya evin bin cenaza da ceseda da xilas bûne yan tesadüfen şivan bûye çiye biye derekî biye xilas bûne rizgar bûne bu ana ra çendîn hevpeyvî û komkirina belgeyan kiriye destxweşî lê dikim û berdewamiya vî karê da jî yên ku em bê ji piştî şahidên komkujî kêm bîne bi malbatê wan, zarê wan, neviyê wan re devam kiriye hevpeyvîn û komkirina zanyariyan ya mühim ev e Muhittin Akmazî yek ji vana ye kurê şahidekî ye yê ku ji babê xwe diya xwe wergirtiye di bîra wî de me ye ewana ji me re vedibêje ev jî kêmasiyekî belgekirina vî qetliyamê kêm jî ve tijî dike ji ber wî destxweşiyekê Nihat dikem Xwedê xwe tê bide bi îmkanê xwe şexsî û fedakarî evî karê dimeşîne belkê çend gotinî wî hebe û eger pirsê we jî hebin kêk Nihat tê bersîva de gelek spas. Saat xweş. Gelê hevalê hêja berê her tiştê hûn hemû xêr hatine. Îro rojekê çetinayê ye ji ber ku şilî gelek dibarê. Hûn dîsa ji hatin ez wek Nihat Gültekin spasiya we hemiya dikim. Heman demê de jî ez Vakfa İsmail Beşikçî re jî spasiya xwe dibêjim û derhenere kamerayê Mehmet Emin Türküs divan xewata min hemiya da rola ya derece herî bilind bû, asta bilind bû. Ji ber ku ya re jî pêşkeşiyekê dikim, heman demê jî Şehriban xanem îro me re gelek haniye. Ez gelek spasiya dil Şehriban re jî dikim. Ez bi xwe gelek şad û bextewar im em paytexta me Kurda bajara dilê me Amedê em îro behsa sedsaliya salvegera Çiyayê Agirî dikin û not şeşemîn salvegera Geliya Zîlan dikin. Wek tê zanînê sed sal berê şehra Gilîdaxê çêbû, dest pê bû û not sala 1930 de jî ev kompoziya Geliya Zîla çêbû. Ez berê her tiştê dixwazim şexse bir we heskê têlê da van kesên cî girtine, şehîd ketine û malbata wana belbelag bûne û heman demê de jî gelek zehmetî kişandine ez vana giştî bîr dîne. Niha berê her tiştê ez dixwazim evî tiştê bêjim. Yani dema şerek çê dibe di navê şerê de gelek mişqilat çê dibin hûn bixwazin yekê efû bikin an efû nekin. Evî hûn zanin. Lê dema ciyekî de komkujî çêbû wek jenosîd divê tu cara me re evî tiştê efû neke û tu cara jî me re vî tiştê bîr neke. Ji ber ku êrekê dixwaze wek millet te tune bike û tu jî lazim e tu cara te evî bîr nekî.
Dema ev jenosi çe dibin, ev kompoji çe dibin, birasti miroven birindar dihedin. Zaten em bijin ev hevale bere ki hemû van meselana baş dizanin tramva vakti mana birine. Dema birine kata çe bu ev tramva tera dizi tiştî ez dikim bi kitaba, bi belgesela û pê pêşengeha ez çê dikim, ez dixwazim em wek millet em van birîna xwe tevayê bipêçin. Yani dema em hatine cem hevde, em van tiştana bir dînin û ez dixwazim van xewtana çê bikim. Dema konkuziyek çê bû, şerek çê bû, tabi eva pişxı da gelek tişta dihêle. Gelek em bijin drama dihêle, em bijin gelek eş dihêle, gelek birîna dihêle. Ji bona ya yani ev kesê nava jenosîdê da cî girtiye, komkuşî da cî girtiye, an jî malbatayê cî girtiye. Dema mirov vana hildide dest xwe û vana dinêre. Em ne hemî mijara romanekî ne, mijara em bijin helbestê ne, mijara müzikayê ne, mijara lêkolînê ne û mijara belgesela ne. Ev tiştê ez dikim, yani piştî vê konkujiyê bira hin tiştê bîrkirinê dixwazim van tiştana gorê qeweta xwe çê bikim. Ji ber ku tê zanînê ev 3 sal e alîkî da devlet dixwaze Kurd bira hemû tişta xwe bîr bikin. û em jî dixwazin em hin tişta bîr bînin û bira bîra me neçe. Ji ber vîya şerekê bîrkirinê û bîranînê heye. Ez jî dixwazim dema me ev tiştana çê kir, bira ev tiştana em bijin zindî bimîne. Dema ez şexsekî, yani şexsekî hildidime dest çîrokayî dinîsim an jî belgeselayê çê dikim, tenê ez behsa şexsekî nakim. Heman demê de ez behsa malbatekê dikim, êşa malbatekê, bîranîna malbatekê û heman demê jî ez behsa êşa milletekê dikim. Yani kara xwe dema ez dimeşînim ez vî çavê lê dinêrim. Ji ber ku yani heremê de ez gelek geriyam, gelek kesan re me hevpeyvên çêkir di nava van salên dûrdirêj de. Tiştê me dîtiye yani ev çîrokana, ev bîranîna heme mere dikare bibêje hemû dera aynı encamê derdxe holê. Ji bona ya yani ez dixwazim bira her tim ev tiştana zindî bibîne qasî qeweta me. Ji ber ku dema me ev kesana guhdarî dikirin, bi rastî peyve gelek em bijin ser me tesîr dikir çê dibûn. Mesela cara digotin işte em hemberî sûcekî bênavin. An jî digot ev tişta hatiye ser me, bira Xwedê tu cara neyne ser neyara me. Yani em giştî dizanin tu kesek ji bona neyara xwe tiştekî baş nabêje. Piranê tiştê nebaş dibêjin. Lê kesên geliye Zîlanda ev komkujî wek malbatî jiya bûn, bi rastî me çend cara, çend malbata, çend gunda me ev tişta bihîst yani. Xwedê ev roja me dît bira neyara me bile nekşîne ev tiştana dihatin gotinê. Yani vê hilê de zêde xewa tinenin, ez xwe vê qenatê de me, yani dîrok bi xwe belge ne. Dema belge dokümana te çê bûye, te dikarî behsa dîrokekî bikî. îro her çiqas em bijin imkanê devletê gelek in. Devlet mesela em bijin kitapxaneya heye, derfet ewana henin, hemû tişt ewan henin. Evne dixwazin yani xwe re em bijin ekek jî dîrokekî fermî jî ava kirine. Ye me tiştê me êsa tinene. Lê ev şahide me yani ça em bijin evna bi imkana xwe wan tiştana çê dikin û dixwazin bira hemî tişt werî bîrkirinê, em jî bi şahida xwe yan jî şahadiya şahida ev jî peywekî mühim e. Te dikarî mesela em bijin tiştekî ava bikî, yani bi belga, bi dokûmana te dikarî tiştekî ava bikî. Ev jî ji bo milletê me bi rastî tiştekî gelek giring e.
Dema ez xebat xeci çetkim ez perani Kurdî daxfin, Kurdî çetkim, Kurdî dinivîsinin. Ji ber ku kesên ez çime cemana hemî Kurdî daxfin, yani peraniya wana zêde. Yani dikarin bêjin emrê wana heftê zortir, wana peranî giştî me ra Kurdî xeber da, car cara peyve Tirkî derbas bû. Yani ez dîsa vê qenaetê me dîroka milletekî eğer ki biyanî binivîsin û zimanekî dinê binivîsin, ev bi rastî jî felaketekî mezin e. Ji ber ku gorê xwe hin tişta çê dikin. Ji bo neviya jî em bêjin me piranî kara xwe Kurdî çêkir û belgefîlme xwe me Kurdî çêkir. Ji bo me ev tişta gelek girin bû. Mamosta İsmail Beşikçi bi xwe jî dêje, dîjin Kurd eğer bixwazin xwe ra dîrokekî ava bikin, lazım pêşkê Kurd bi xwe binivîsinin û dema Kurda jî nivîsê gerekî zimana serdeşta nenivîsinin. Zimana Kurdî binivîsinin. Yani ev tişta jî yani xewata me de derdkete pêş. Ya duyemîn jî ez xwe wek endamekî vaxwe İsmail Beşikçi me. İsmail Beşikçi bi xwe 35 sal berê digot xorta Kurda, keçe Kurda bira teybekî hildine dest xwe herin bajara, herin gundê Kurda û navçe Kurda bigerin û wêrekê çîroka berhevkin, destana berhevkin û ev Dêrsim, Zîlan, Agiriyê, Sasonê, Koşgiriyê de gelek mesela komkujî çêbûne û kesên dijîn hene, bira xwe bigîjîne wana. Wêrekê de jî gelek tişta berhev bikin. Yani ez îro xwenekî şad û bextewer dûnim, me aliyekî bersiv da mamoste İsmail Beşikçi. Yani ev ji bona me dema ez xewata çê dikim wek motivasyonekî giran e. Ez dixwazim tiştekî dinê jî bêjim. Yani ev em dinyayekî de dijîn, ev dinya mesela hember gelek tişta daxuyaniya didin, hember gelek tişta qebûl nakin, hember gelek tişta em bêjin raya geştî ra em bêjin daxuyaniya didin. Lê tiştekî ecêb e derheqa komkujiya geliya Zîlan em bêjin rojname devletê bi xwe nivîsiye, rojekê 5000 10,000 insan hatiye kuştinê. Yani wek pesên dane. Hatta roja îroyîn jî ev mesele geliya Zîla zêde ne tiştek hatiye gotinê, ne jî derheqa vî tiştê de em bêjin an devletê an jî tiştekî dinê re jî rexnek hatiye kirinê. Mixabin ev tişte jî issa yani vira da tiştê mühim ji bo me ev tişte. Dema te tiştek nedît, te tiştek inkar kir, ev tê meعنê ki Söğüt dişte ev tişta berdevam bibe. Yani ji ber ku te gerekî tişte bi gotina xwe pîşiya tiştekî bigirî, yani ev derfetê nedî ev kesên ev tişta kiriye. Heta roja îroyîn wek min gote yani ev tişta nebiye, loma em bêjin roboskê ev tiştana çê dibin yani. Yani eğer ki ev tişta nehata inkar kirinê, derheqa vê tiştê hin tişt bahtane gotinê, îro ev tiştana zû ne dihate gotinê. Yani ez dixwazim evî tiştê bêjim. İnkar kirin tê meعna berdevam kirina vê sûcê. Akî dinê jî ez dixwazim evî tiştê jî bêjim. Yani devlet bi xwe yani politikayê derheqa Kurda ya esas ev e, yani dixwaze asîmile bike. Yani sirgûn jî nava vê şixulê da cî digire. Piştî konkujiya geliya Zîlan û şerra gelî daxê gelek malbatan Kurdan hemî sirgûn bûne. Yani yalikî da dikuje, yalikî nahêle 20 sala êrekê qedexe dike, yalikî de ji van însanana ye em bêjin ber kuştinê mane wana ji giştî sirgûn dike. Yani devlet evî tiştê difekire. Dema van tiştana, van politikana cî dîne, dibêje yani nifşek şinda, din nifşinda, sê nifşinda, îdî cem vana derheqa Kurdewariyê tiştek namîne. Yani dema em van karana çê dikin,
yani براستی اف تشتانا سر ما گلک تاثیر کرنه و ام جی دخوزن برا هم جماعت ما بزن به هم ام بزن به و هم جی در حق وانا دا هند تشت وری چه کرنه جبر کو دما سه نفس شنداتر کردبون تشتک نامینه دبیجه براستی از بخوزی چومه بردور بوجاقه چاناقل ازینه تراقیه آنتالیای ev kesin vere ki geliye zila çune van derana tane ev testi de bejen yani birasti dejen bavkaleme Türkiye de bejen geliye zila hatına Kürden ev kas uca jaraj xora dejen em Kürt Mehmet Nizam Kürt çıkın akidini testek tene der haqa Kürda testek namine jiber ko doxuzum evi testi bejen yani ev raporu Mustafa Abdülhalik Randa gerçi em gelek servis olabilir. Jiber ko ev salin he ambition ev demo plana şart salate taprul sukun dernak ev evi testi de beje. De beje ki ve ardigariye da dü millet yek zede. Yani Kürt yani lazıme şekleki vereki veri tünekerini birasti azisa de fikrim ki yani hamu komkujiyen Kürda bevi raporu dest bekiriye. Yani başıcı gelip mebahsa plana istahat rojalat kır plana istahat ya rojalat öğrenci testeki acil de bizim yani hava kana evet de bize Kürt nave cebake ki nave netef yani tevak netef nabine vak mesela bizim civataki peçük duyne o jibana yaj dejin mirov çebeke eve nava demek için datır be halandını az birajı doxozum gotana bebirem az testeki davi beje başıcı belki perse havalı hebben anca havalı buxozun sirvaxı bikin dema sürgün çeyde ben günde xarsusa ya Herema geliye zilan malbatak diçe Çanakkale ezine. Dema diçe neyre ki zarukek malbat era çeyde be nave yaji daydınene Mehmet Pamak. Mehmet Pamak zaruk sala hazan nesit pinci dünya da te dene u vek malbatak zilanya dukhune u demek için datır dema darbe sala hazan nesit haşte çeyde be ebu Kenan Evren parlamentoyu avadike yek şey iyi gazı dikin. O hayata Mehmet Pamak prani ser Türkçetiye o İslami derbastı be. Disa gelek ciha mesela seminara de rojaki seminara ki da Kürdak radojera da bize ku tu halka geliye zilayı. Tıkabahşa bir mesele naki. Öğrenci gelek konkuji hatiye çekin. İnsan hatına koştene o gelek sürgün çebiye. Malbatata civan sürgününe yekette. Çima kabahşa bir mesele naki. Aynı evi tişte de bize. Deja rastır tişteki esa çebiye ama az hurgiliyeyi nizanım. O ırşında tır Türkçeti dehele prani karehe ser İslami çedike. Yani biradacı doxozum evi tişte bebezim. Yani em vek Kürt erki van tiştana baş yani nizam ben yani mirofte bir hali. Yani te ciye da te dokuze u te sürgün dike malbatata da kesek namine u daviya davide tiji radvi ev kesin te kuştiye tiji yara hizmet etki. Yani konkoji daviya davide mirov dike bir hali. Yani براستی از دما چون گلیه زیرا yani از مرقا نویسکی چون yani en bezin kadar 14-15 sal beri az bazı derketim çün mala kuşkanma yereki mamusta bu az dama çün yereki meraqamı tane niviseki benisim yani en bezin rozname yere medenivisan magot az beraji niviseki benisim dama wan insanana haberda yani birasti eşşaş mahtelmem yani heremek gişt bala kırine Kırgız bile hanine
وان گندانا دا جی کرنه و گلک اک دانه گلک مثل آلیکاری دانه مال چه کرنه آجال دانه وانا نظام درفت دولت همه وانا روا کرنه و باشه جه از هایدار بوم که او کسین سرگون کرنه همه جمع آنا چه هبه چه تنه به دولت گشت وانا ستاندیه ذات شاید بخوش دیجه دما ما هلدان برنه جیه کنکوژیه گوتن işte برای هر کس خملاق گریده کنجی خانه بعد مثلا خوش خوکن برای بین و ویرکی مثلا هلبجارتن جبونا سایمه جبونا نفوسه سایمه که به چکرنه و هر باشه هر کس ریکه و هر ملاخه اما او انسانانا گاه هاتنه کشتنه او زرزی و آنش گیش هاتنه هلدانه داوی دوی ام نهیدن تجاره او تشتا بیرکرنه و لازم حافظه که ام چه بکن او جی پی بیرانی نه ده چه کرنه دما ام وان تشتانا جی نخونن ننفسنن چه نکن براستی نوا دمی داته بیرکرنه از سپاسیوات کم و ام گداری کر مالا حمیا آباده دست خوش که نهات چیروکه کیش بیرام دا مایه از وی بوارا پارو بکن پاشه اگر پرس و شیروه حواله هبن بدومینن خورده که بازه دی ناوی محمد گل تکینه جبو خواندنی چه انقره دخوینه بيروقراسي بلند كارين تكنوقراطيك بلا دركي كشكك الناس و بهرات زوجة بشتي قو مالبات الناس دكه دبينه قو أبا كوشبرين جالية زيلان لي جي قو چونه ديو باب آخابتنا كردي ناو خدا اوكرن قدا غيكرن جبر سدمین پاراستناخا و زاروکیم خود کچک کردی نزانه یعنی کشکه که خواندایه و اشترا بجیم اوکی دکن ناکن یعنی خورده که بازدی و کچکه که کلی زیلان دزوجن لی زمانی خونه کارن هر دو سر وقت کن زمانی مالبات دبه ترکی زاروکی وان به ترکی مزن دبه اواجی yani muzanın asimilasyon ji cure ki jenoside jenosida bu fiilen geli zilan bu kuştuni dest bekiriye be pişaftın asimilasyonu ji devam kiriye hatta yürütte spas ma mustakerem ki no sen bu mesela bu yana ki balkeş hazımları yapabilir. Dama dağılıyor leşkeri dikkate dağılıyor meclis ders edecek. Abçalaki dağılıyor. Bu dever minaki balkeş ya geliyor zilan ya gelsin. Cana Davut her bir cana konkujici diyor. İşte konkujiye geliyor zilan dağılıyor meclise ders edecek. Jenerasyon ki Türkperest hatta Salih Haçlı Erciş Merkez ama MHP az dağıtım düşün onlara havalimanı dostum Mehmet Pamak benim hüpürtü kavuşkan Kürt soruşturması dibecek bu ben bistedam MHP'li perverdekirim biz adımı ezkertim partiye MHP'yi Çanakkale, من دگوت از بسا بکم که بلا کس بکردیا من نحسه قضایی دوره نکرم دوی از اقاس پیش کتم بوم سرو که پارتیا MHP دوزه ایلوه da parti hatın kadar fikri gene yani seruki geçti MHP parti ki منابع MHP avakir Mehmet Pamak bu seruki yekemi dibece me şirketteki ticari avakir Rebelliya Parti medakabet kir az mumselo ve endameki avala ki mun got mun düzanı Mehmet
Kırda. Azar ve nasıl bir sivsisya da silgün atya. Çanakkale. Demek ki aha Rabun az deme lüve reşan. Yani cahiliye devriydi be. Lüve dile az bu kadar attım. Münasama kal kırdı mınap. Öpürtü kadar direçtir gitsin. Bunu ödeme şeyler can avcını bir sor. Ya diyemin dersim ben. Böyle de geldik. Dever Sünniye, mecib gol Sünnitiye, Necaperesti, İslamist kol fikir. Dersim ki Aleviye Kemalist. Cibok İslam'a siyasi bir dersi ve tadayı değil. Öyle derler. Doğruda Kemalizm kurtar. Geldi zila da MHP kurtar. Lüve jenerasyonu Kemal Genç, Fatih Kadikir'in Kılıçdaroğlu. Geldi zila Mehmet Pamak. Abi adı ben evvelki balkeş ama Rısal Ravas. Spas. Spas. Namuslar Recep Kerim. جوا خبرتنیات گلک سپاس که حافظه ملت زندی دیله دیرو که ده خطه قید کرن ازم که مرد کم روشا گلیه زیلا نها چوایه یا تباس کرد تگو کرگزانی نبجی کرنه قاسم بیست uygur riyalene o devlet devam bir silah kiriye o yani maddi destek devam وان گنده که قطعاً به چه کرنه پرانی گنده تسلیم وان کرنه و کس نکار نیز وان گنده بود بینیانه آنا روشن چی hayat eceği yani denava van salona da demayım da çün daha da vak mekbuta yani bir sala suyu hatta nipince yereke kadaha bir başı devlet mesela demayım bizim ev demokrat partiya demokrat de sertaht vedikin le gelek gündiyan nadın Anca hene pere dedin, hen tişmiş dedini, en bizim listika, gelek hez vana gare gündahe. Başı devlet de çe hene günda, seçar günda, vak en bizim salı haşte de karara gidigirin, Uygur, anca en bizim Kırgız, vana haldedin ereki ciddike, devlet de hoza ereki bede birkirne kaki. Nega mesela... Çiftlik. Çiftlik. Şimdi bundan önce dükkan çiftlik. Dema devlet yani embezin haraç edike. Yereki çend gunda gişte egdike vaka yereki dine devrake hatiye embezin onar dizete vereki tkari hamid iştabiki nizam çend sal birata rabbimine. Tişteki acayip mamusta hene gunda me ye konkujiye da derbaz bu ne mesela korujeti diken. Mesela az dema da çime yereki mümkün mertebe ez gerekiyor ki nas xarab her. Jiber ko em damadı çineyde em biyanine. Ahta te çi gündeki şey mesela ten de percent jibona çahati. Jiber ya se çıka geliye zila me bedela her dare meni kor bu em bakhattan yani. Jibona ya yani devlet valla nasakne و ارمانجا یا اوه کو دخوزه مثلا اوی مسئله نوا دمی دا بده بیرکرنی مثلا حساس چید کن ام بجایره که هنه جین هنن جیه کنکجیه مثلا آدا خیبی پر تاخه ام بجایره اوه توپه میرا نوالا فده نوالا بوبو اوه یعنی گشت اکن یعنی جیه اشکرنن تنی مچکر مچوان درنا باش کشاد hani doğa ki emsöyle sen ne kadar bende kendine ki ve kaydırına ki mahallda le hencinci em rahat dıçın yani. Jiber ko insan eğer ki je embejin damat dıçı dıxavte berastij kadar ki zede dedinme. Yani hem mala ona da maneme ona ama khuriye emnaj dıxoz mesela em hent iştabke yakşi ev kareme mesela istikrar ki ona dit yani. Jiber ko az hasal dıçın. Damat dıçım ki kitabı ki khoda dıçın mesela her malı da ev kesin mera haberde kitabım hene. Her mal. Jiberkum söz da wana ma gotu ki ev tişte ve mera gotiye tamam em bejin ve kitap ve şant az sadisat bigijin meve. Bu mevajı çeker. Damaz ne çimceyre ki hene haval meval dostaniye me baş hene az ona ratışın me ona beladıkın o em ona rat telefonici habdara dağfır. Yani mesari da jgote yani şerreki bir anin o bir kırın yani devlet doxuzda tabbede bir kırını ama 3 sal berdavame iroji berdavame ama gore şart merce beri iro daha baştırı
جبر کو ملتونه که daha زیاده حشیار بیه ایلی daha ام بشن ev milis قدر شوست هفته سالی zaten کردان نور هر نه باجر yani. Ama ev tiştana kaçtı ne? Letani problem hekaye. Envan karana yani şahsi dikin. Yani mirov dukara nekhoş bikeve, mirov dukara tişte gidini meravori. Le ev karana kara üniversiteyine, kara embijin bakfane, kara enstitüyane. Yani Kurd lazım aha jekhoyi de keve. Yoksa şahıs yani az belki derfetem tane hanu karma mevraj yani. Evet, spas. Kek Mahmud Kerek. O beyan atmışsınız. Kek yeni atartır spazdakim. Malawi abi tişek parayla amade kiriye. Tane merak ettim. Ev jiboy ki ev insana ki hatta şehit bunu şehit ketene. Onun da parayla ev divar kiga çekir bu kiga akrakır. ev divar آپ محدودین 2013 سال 2013 da وان چاخانه اگ بکن tabi eve kadar sal ni ve 2 sala berdavam doğa yani çekirin abiye sal 2016 falan da şey bizim ektikin duvar elde versinin. Vera Khan Kerek. Spazlıkın, serketin de bazen dikkat oluyorlar. Spazlıkın bir yere dengimde. Beli. Daha ev mesele konkurcuye hiç dost hatı vekirin der hakivanda navnete. Uçuma mesela Kürt, bir valida Ali doza bena bu alakin. Etkazın ve mesele perspektif. Tamam. Dezgah o siyaset o ekonomi gere hemu ev hafıza kime ciddiye. Fakat avvaz mafin murovahatın ihlal girin. Ev konkurcuya ispativeye. Mesela ki muhume. Fakat tüm dersimi çiğ mesele gelezilen kompleci kulu gelezilen hatiye girin. Der hakivanda kurda serdani mahkeme giriye ya doz ve giriye. Çınav neter ya derbi neter da. Burada çiğ pırs gereken yani çiğ tişti kutlayan hani bu emni karın doza vekin. Cibar bu emgelek carat çünkü falancıya da kimyasal da şoğlandım. Başı çıkartı serdani koyu mahkemenin dibe bu sonucu emne girin. Rastı. Fakat bu bayacı çi sebep bu emni karın doza vekin. Peşi beçi asten ki daha defet hep bu der hakik zilanda çular rastı der kevin gole murup karın doza veki. En son kazımda burada böyle kolik gire. Spas. Spas hoş. Hen gündiya em bejin tabiye wana Osmanlı'ya hene ama devlete destav diyeser. Emna mahkeme vekirine le encam standın eda problem heye. Disa hene gündiya be em bejin şahsi der doraxe hene ke rexistin kirne u em bejin ekon navne tabi da ji خواستن مثلا محکمه بکن ترکیه داشته بکرنه لباس از دیسا دبیشم یعنی امنا کارنا کار گلک مشکلات هایی لازمه وقت سازی یک جه خوی دکه بارو اره یعنی جبر کو ته ام بیشن دما وی شغله چه دکی ته دچی جم چند آبقاتا آبقات پره ده بخوزه زانت نکاری پره بده اوا پرس کرک دبه آنجا هن کس نخواستن تکمن محکمه آها جبانو یا yani از نرینام اوه yani از دبیجم اف مسئله که ملیه مسئله که شخصان نینه yani دبک مالا مجیره کی بو yani mesela شهر گلی داخل هره کی mesela malbata مجی گلک اک دیتنه مشکلات دیتنه لی اف مسئله جبانا ام تنی ببیجن دسمه دتشتک هی اوا مسئله چه بیه لبنره yani روزنامه سالن سوی بنره کیجان دبه ملیت واکید هنوانی دنی بنره جمهوریت رادا دبیجه روزه که ده 15,000 انسان هاته کشتن 5 حشاکی فلان داره و معوجی کشتن وان تشتانا گشتی دبیجه لی لازمه اف تشتکی yani ام بجن هیئت که و وقت بارو دبه وقت تشتکی دنی دبه evna servan şkolana besenin zaten kesen uy deri evna gelek hatine gündavana hacestandine hevline gündavana hatiye frotan yani yonje embejin tar gote ya ta evi peri hildi yonje haske hilne de günde ta çu yani mesela ev ciye ulu pamir ciye Kırgızistan'e
gunda sarkoy falan heye mesela yeki ra haber da emçine gund u dere ciye komi em biz mezar komi hani le deje tane kari her yere ki jiber ko ana gundana gidana ki dane em biz Kırgız'a Afgana jibona ya az da xoş dezen ya kese belgemeci yani kesin gundavana haldane mesela azkarım nave yekiş beşi Mehmet Gürbüz gala xavtu desti de galak mesela evrak şehebu le encam çena bu Doktor Kirenk. Merhaba, işte gelek hürmet vekil ve spas ve gotunavada aslında böyle perspektifte personun nekşe yapıyor. Bazen diyarıcım geliyor silah geliyor buraya yani komplücüt veden da çekiyor. evder çakaki geliye zilo se çıkıp her şey çıkar da aşir henin mesela aşire iskiye heye hem de çıkar iskiye ama ya Hasan Abdali ama ya Hamoya Ya bu minaya kratiye çekildi çünkü yavet ben veci baskır asker gazi dikin kom dikin komplücüt 2000 7000 5000 insan dikujun da ben ve navale. Evet. Gelo ev naval Ne yeke? ne yeke Gelekci. bak mesela Gelekci. filmde daha ya merik derket eser tepeki hereke hacda ha kostana jana çöyreke ama gıstana ben ah biz ay merik dugut ya bereke mesela asker derketin bir derketi avan navala gışt navala fadi emzara da bize hamig millet kıstana hereke vira Ya duva ve evki navale. tab Parça ekliyor. tabi duri hevdene evteşte yazdı bizim duri hevdene yani vakan bize harameki be fikre her şey cuda yani emniyet iştana cuda ama aynı deme de çebiye. Gene spas. Bel. Spas. Kirenk. Dixwazim serê hep tiştê dixwazim spaziyar tekniği hat bikin. Lê gavkariyên kuşmanlar pirsî ewa bersiva tatmin nekir yani jayê hukukê jî û dixwazim evekî jî lê bikim. Niha du veçhê evê heye. Çima dünya û çima em bêjin Kürt buxu yani işte hukuk nasıl var, aji eyvallah. Jve mesele yani mesele büro kamerati çekirin katliamana çumanı kanunu mahkeme dadgehir navnet şu astengli berbi evineyi bir havayı evet yani az bir hava bunlar du ve asteng bir cari Kürt gere her ve hava ve lanet toka lanet bilin ya sistema devlet ya Kürdistan perçekirin ve sistema kur devlet bu yine ev perçekirin şu ev tünekirin yani nuriye ardi evkin hukuken yani hani diben ya bu Mamoste İsmail diben hürriyet sömür demiş. Yani çiğ sömür ev statüke yani sömürge statüke mesela de hukukida kole bu kole statüyü Ben hakkı koleyi kole hatta bir saat sadakat hizmet yapıyor azatlığı falan filan yani düve toka lanet da bejin düve var devlet bu sınıra Kürdistan şu bir havaya okuyur şali hukuk eder tuttuş ki ifade nak ama yani jali astenge ambejin evet ya düdüji hukukuna su ambejin evet mi yani bahsa baro yazıyor bahsa kesal evaya bir şey yok ne aydı kurdan bu tüşki ifade var azimina kekebilir mesela ambejin bana geriye zila tabi ya dersin durun yani hiç desavlı olsa Kalabani yani mühendis Kalabani bisternek. ya Kalaban işte çuanın serevi yani hukuk nasıl yani bejim karşı Kürdah buku ev doza çava yani bir tabir alan
ببورین پیچ کردن Puç kirin. tüne kirin evana yani hukuk bir havaya ya hin ev bejim mesela başur Halepçe yani hani ya bejim hem güncel hem ji dünya hukuk de hasar و هناك سلاح وهي قد فكري كذا كارا ويجي وقت ديكتاتورة كي صدام يعني يا كان بيجن قاشو işte devleti Rojava edici ne var Türkiye çünkü perçeki NATO'yu kuan ve geridayı vurdaveda. Ev şu ev yani ev dve ayrıcalıklı. Ama ne usavuci? Eva komkuja, eva jenosida به چوکا سردان و حقوق مجادله هم بیشتر تکوشین این لی پارلمنت و عراقی قبول کردن داد. پارلمنت و عراقی این او و کاری که جنوسید قبول نکرد. چما جای işte devlet evlanet sistemi devleti devletliğini Hind doğumu için yani jberku sistema navnetevi hukukavi Luriye erdi in zildi. Jbo kurda ava derya hati girdi. Yani meviya baş kuzanı. Kemasya me çiğ ev tuşki cudayı. Yani ev heyi le geren viya bibinin. Ve aslen gel kur navnetevi, kuran navnetevi jbo me kurda kiri ejran di geren viya bibinin. Az eve keldim. Biranine kul bikin. Jbo Ama Saddam Hüseyin az Libaro'yu beraber bulundu demin. Bu jenosida evi mefast en evet etkin. Komek yapıyorsun en başvur müdahale ya müdahili dava Saddam Hüseyin dedi. De peşkeşe bu çende valada meva karakter hem şun başvur bu parlamento وزیر مافیا مروفا و داویجی به سرو برزن رژیم اول çekir. Lura metiş değil. Yani mesela bu deyime goya hukuk nasıl kurt. Meko mekavakir u emgiyan gelek baroy embejin bu Kürdistan'ı yani evet baroy Kürdistan'ı ve çıkı ne rastı ev Kürdistan'ı Jumana medüsü de hafte ve şeş direkt canca beref kirdi. Diyarbakır ev avukatın ev mafya rovanı şahı ev apoji protesto kirdi. Kesi ev ne da? Yani avukatı apoji kesi ev ne da? İmza ne da? Ev düsü de hafte ve şeş evi emçun. Eluratan pek keşku yani karime pek baldari u bev hat nakandın evet. Emçun basro barzani çugo tuzane bu medugo ku ya le dünya Europa diaspora u çarpıcı dünya Europa avukat kurdan. Çıma yani kesek jvi alida ev havlek na daimi. U yeki ve katile ki ve Saddam ve de bir de kare ki var şey bu dına Arabada yani hukukası Arabaya ya avukatı Arap le dünyayı yan evdu gelek ya hazar insan kası Saddam bu Paris ya ve tevger şey bu mülgu ya yeki ve katile ki ve Saddam le dünyayı hukuk Arap digen evdu ku Dixwazin biparêzin çima em mevdûrin em milletekî mevdûrin em ew çima milletê Kurd di nav wan de jî ew ku sad nikarin vî karî bikin biparêz. Yani bi rastî ez bi dirêj kir hekî problem ev yani ew sistema devletbûyînê înî rojî zindî dijî ber ve awana jî astengir ya mezin ev yani. Spas mamusta, mebesla mamusta sistema devlet bune bir neken. Ev pergala gu Kürdistan'ı parça kiriye teslimi se devletin sünni kirine
او ستاتو بردوامه مبست او پرگولا دولت بونی و مهاشی رو بکن او سیستم هجی دنیای دا سردسته یعنی یا او بجن سیستما دج کرد anti kurd هجی بردوامه yani persin akademik nekin jikekniyar babet belgekirina buyerane. Yani derdime em belge bikin sıbı diroknas, hukuknas je istifade bikin evjbume serketine gelek spas اد بجم ام زیده جی وقتی هوالا نگرن دو او کی دکتر کرم که ماموسرا از ماموسر فردا fazla teşekkür kırsın. Hukuk nase. Müsaade کرم که ماموسر sana hakkı hukuk nas işler organizarsa tabii az hukuk nasınız ama mantık dişkiye etmen ku. Eğer ev belge ve sağlam buna hukuki ayı hukuki de gelo deselo hafteha veya 1500 insan her kavi jüliya heye yani çıkar hecmat zedeler ya daha zedeler nerede bavarızan yani sağlam delil fazla rahat nasıl gider gelo ya çuma usanat yani de derece ezbavar meslami kimel halde de netev yani yekte netev adam ev komşucuya başvur Saddam not kabul edilmiyor. Sen yoksa Atya kabul edilmiyor, not kabul edilmiyor. Parlamento Irak'ı Not kabul edilmiyor. Şimdi yani onun besler gibi de gerek memnunum. Ana mesela bu düsturu hatta uşaş mesela şu mezali bu kavmi karım müdahil benim. Yaban şu jiber kutu müdahil bir de evet darazamına kaydet. Bu müdahil bir de gerek de juva mağdurana vekaleti bistine u mabeyna du devletler mutakabiliyet hebe evtüner bu falan. Mesela ne olmuş bu? Mesela ben sembolik bu. Şu ya ku balgari hat ev kırıcı bu hat takdir kırıcı ev sembolik bu ji eva hukuk nasıl kurt henek bastım ve vahula ev vahula da mesela bu. Mesela şu an ne kadar başlarıyor? بله سپاس اول میل پشتی یک دست کرد بو کلام خود کرد بگیرم حوالی دی او بون و وقت مجی تمام بو کرم کن بس که دست خوشی جناب وقتی در خاطر که شد چیزی وقتی زمین کاری مثلا بله سپاس نه لبه داره یا گرین بری هر تشتی گلی کرد بنابا جواب خود بنابا خود ابی وقتی کنکوژی که پیناسا دیگه بزن نه لبه داره نیار به کنکوژی بسر تلا اینا نگرفتن به کنکوژی وقتی کنکوژی پیناسا دیگه نجبو من گرین که یا نگری که از بخو یعنی قدری بیتشتی نبود یادنجی جهان ابی وقتی کنکوژی که پیناسا دیگه گرفته به کنکوژی پی نحسا و نظام و نخونه امیش اون تفتشتن ده چهار پارچه کردستان خاطر نکردن درسیم خوشگلی زیرانی ساسونی حلبچه و سینما آمود روژاوی کردستان هیچ تاجر کنکوژی هر بردوام نکه قاضی محمد بجیدن اگر ملت یعنی ملت کرد بجد شکیماتی قدینه جبلی خواندنه نتویده یعنی خواندن آمد براستی هشمندی نتوی به نوع جواب که گلک یافتیمه اگر انویجن همین جهانی کرد اب کنکوژی مسری کردار خاطن اول کی کنکوژی که پیناسه کرد و دشمن جی قبول کرد بود اول کنکوژی لیک کردار اول کم بیشتر دنیا آمده دو میلیون زیاده تر هشمار آخای از خواهد که راه اینا 2 میلیون زیاده تر جی هشمار راه اینا هر از جوان خلقی به داری پرچار بکرد بلکه تنی وکی خلقی کبویاری نوری داری قبلی نوان تنی بسری دارم گر کس نظام کنکوژی اف کنکوژی نوان دواران قبول میشی هیچ تا وکی کنکوژی که پیناسه نکنی یعنی نزدانه جی مثلا کردای هری مزن به نام خدا بر بیت تشتی دوید همی هولدان خود نام جواب که دارم بیت تشتی وکی کنکوژی که پیناسه کردن بدن دام بدن پیشرانده از خود وی باوری میدم پس تو هم به نیاری خود به جهان بدن پیناسه کردن سپاس که کمالی آبا
Mamosta kîjwe tu yan vera xan. Em civîna li Diyarbekir civîna yekem ekûr ser zîlanê tê kirin. Yani min nebîstiye. Heta ona civînek ser zîlanê hatî kirin. Yani Ama ben ser şahsayê. Fransa Gusa çev. İşte bizim avukat agahida kronolojik got dokümantasyon. Yani bak sadece ki akademik mesela itiraf yapan kendine asker yani. Belli Zilanda dersine de çıkıyor. Bak insan savcı çalıyor. Rojname ve deme yani. O akademi mağdura yani. Ama bak Navendeki de Navendeki akademinin berabkiri Denderbasi tınetiştir adam. Yani zaman aşımı. Mesela ben geçen sene Almanya 4 milyar tazminat da koloni ki Afrika'yı. Hazar nasıl bir dünya da komşu çekiyor. Benim herif kare satsam şu vazgeçmek. Tamam. Yak şey mesela halat çözmeyi. Yani dikkat edin devletler kısmına ki bu halat çeşi bu. Hukuk nasıl devleti. Sana kimi babanım Gabriel Mario. Gabriel Mario Raporovi kardeşimin 6 şirketi Alman. Daha Hollanda, Seha Fransız, dedi İtalya. Ham madde dana sada. Karak İskender'in o Mersin'i hatırına bakar onu. Balaferi Rusya hatırına bakar onu. Az babanım şu bu evi dan tabi sandı. Bak o kurtarlar tabi. Ali'dir dadgah Ruzel hayır Ruzel. Hazar Nesed o hafta damazlandı. Bu ben pekine Vietnam'da. Dadgah ki sembolik. Yani hukuksal baro çand hap sermayedar bilinir. Bak dadvari nav devleti bilinir. Mahkeme ki dükkanın bak sembolik bak. Bu kadar geçti dünya ki. Spas gelek spas mamosta. Mebesta xebata kek nihat dokümantasyona ya guveci işaret bekiri. Tahlil, analiz le istifade kirinin tiştedi ye ideo aide akademisyen, diroksan u dekolineri diye. Dvem destxoşiya kek nihat dubare biken çareserici bu zubibne devlet tüne çareser bikir. Eğer Kurd nebne devlet evana çareser nabın. Gelek spas mala vabab. Ez daviye da tiştek bejim. Yani keke köroloji gote tane bereke kareme ez deste merine hentişta rızgar dikim. Yani eva çiye jiber ko envan tiştana qeyd nekin ev tiştana hemi yetek hemne bin ahi. Mesela ez xud fikrim me ev karana nekirana baver bikin ev hemi tişt yetek hede bin ahi kesik ji haya ya betine bu. Yani ez vek herem axı da me derdor axı kola diye emne tiştana derketine u gelek her şey ya verşindatır bevan çapkaniya ve ya müzikayı ji çey bikin ya romana ji binivsin ya tiştedini ji bikin ez ya baverin le tişte mühim eve ki desme de doküman heve daviye de jde bejim ev xavat eme birasti başanxana doze da te çapkirine kitabeme çar kitabeme hatu çapkirine nahaji em kitabeki çap dikin Bereki ez Köroğlu o Beşanxana doze raji spasiya dikin ve hemya raji car kadını spasiya dilistani. Mala vabab gelek spas.